Иван Муджи, Ширавжа, Юптаружа, Шуралнарамба, Шерджин, Билик Шулжитря. Республикамыр культуринже унын яжа капканы журналба тажы жығында. Паллышында зелме насы библиотекине писательзімбе вулаганзем, литература тепчев жезімбе культура ишченезем бұғынжеш. Иван Муджи, Иван Илларионов Ширавжа псевдониме. Пурны щулі варамах пулманунын, аплабулинде яжы халықыра республика пичединже лай шереплінзе юлны. Литература речи курымлада янравлы жанра, сатирыба юмора адаландара сенебе ішленевал. Иван Муджи пинде сақыржырды қырын билігіміз шулда, шубашкару есне кереген чурага сенже, халі той дерек ялінче, хрещенше минче журалза үсіне. Ялты пышламыш кулда, хузанда вренегенсен семинаринже спухна. Кайрақпа ундақ Чывашсен пірреміш театринче актер болна. Театр бабірле шубашкара келіне, Ширавжана нумай вренмезірек унчухнеки майба самана пызығыш сем дума хистене. Вал шинетаныбе республикара капкан журнал дергелене. Чываш челгин адалановы бевичкинлігі кулленки бұрныш решенелік сәмбеші ғынза, ирикле янранебе тада пичетре хай вырынне тупса шерепленнебе кына вайылзе малаласулынма бұлдарныне лайық туйны Иван Муджи. Шавынба капкана ергелестезен нумай вайғуна. Негізі бұрныш шынлығы. Иван Муджи шырны хайлап сеншенде бір шынын шавы тереслік еніне, шынлық еніне мүлі майлы турдын малла. Шавна бұл қайне бұл ағана анланмалды майзем тупса, шав мәселеде тепе құрса, шырза кыдартына. Шавнбада Иван Муджи халық хыды юрадать, пан хикунда, азынать, вулать, школда да был шырнесене, шене русем френзех пырашын. Иван Муджи университетізем вырыс писателізін хайлавызіне чывашлагу жарнинче болны. Антон Чехов, Максим Горький, Салтыков-Щедрин произведениезем халаха пурныжын шуды енезене кулышпа юптары урлы варентне. Шакна тарыннын туйза Ширавжы хайде фельетонзем анекдотсем ширна, асыны уяве савыныш лиртре. Юрыташ, юптарузем янрарыш, пурде капкана аза илжиш. Николай Максимов каланатарых валпырвығычак журналын төп редакторы булны, он тиражы шырпинеренде иртне. Чываш кулыжызыне Мінбур Совет Союзинже вулана. Эдисон Патмар Ширавжы да капканра самаях тарышна. Айып қалашын капкана хупма гирламар. Бұл халық чайхине хупна бек тойынать. Темле каласан да, вот хали капкан хупрымар. Он хыщен халахе ширма бушлары интернет. Чаваш етмелік шенжен хал пәдемтін жебілет. Малдан хамыр білеттімінші. Хұшпыр онланман жинзем жақ капкана хупны бірге, хал бірінсетмеліға пұл жебілеші Америк кырада, Австралиин жедем, хевеляна шырживе сен жеде. Апла бозан капканын тавырмалла. Капканын дешите бір худ каладып. Халықын шухышне, илемлі, пулдарулла, юплі челехепе калаза барасы. Иван Муджи пурныш пана журнала черцедарадасы пирки пурде калашырыш. Чвар чилген адаланове кулленки пурнышра янратма майдузапан инче. Кынавара юптару журнализмбе пулдару лартисинчен лайықрақ нигамда дума булдараймаш. Иван Муджи бужарнынше чваша хали кулышпа сатиры театр Виктор Петров, Виталий Сергеев артистен дыца бырашы. Чвашенгларым вали Александр Осипов, Семен Антонов.